Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaa daw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 16, versikulo 28. Agiwaras dagiti managdakdakes iti parbo asao. Parnuayan da ti riribok, kat dadaulan da ti panagagayam. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Nanang, umay kayo ikan iti kwartayo, damag ko ngamin ngagpamanila kayo. Ay, uwan, balasang ko. Mapan ko man bisitaan damanong mo apiping ije Manila. No, kumusta damatan? Umanay mat siguro ti sangaribo a kwartayo anya, nanang. Ay, agyaman anak ko. Ha, matuloy ka talagang ngagpa-Manila. Addan pagpletek. Mapanagnakan nyo itan di ibagbaga kata kayo, nanang. Ajay manugang nyo ije Manila. An-underan na ni Piping. Wan ka no nga rod. Kaasi ka no ni Piping ijay. Permi ka no nga ibabain na. Agasin nyo matday ta? No ibaon na ni Piping ang makitsenda? Urasan na pa'y gayam? Ay, makangag kanyak day ta divina. Ha, maamwak amin itan a kinapudnaw. Anya man ti pagchismismisan nyo kanimanang Lourdes itay, nanang? Dayja divina Pagbalbalin na kanumot akaasi ni manong mo apipeng. Mamatmati kayo ti bagbaga ni manang Lourdes. Kitsismusa day ta. Namin anon anay barangay gapo iti kinachismusa na. Ay, nakarkaro mo't ati madi nga ugali ni Divina. Nanang, saan nyo pa'y anapanagnakan? Iso asaan kayo pa'y lang agsasao? Agwaras manen dagita at chismis dito'y barangay. Kababain. Tumalna ka man dita. Nayunam kit ni dayti pagpletik ama pa ni Manila. Manungal daw yo ijay aya, nanang. Talo laang aldaw. Mapan ko laang bisitaan ni Manong Mau. Kanda giti apu ko. Inted mo matlaan kininanang di pagplete na ama pa ni Manila, bakit? Wan, inikakiti sangaribo. Kapalan na nga tati agbiyahe nga agmay maysa. Asino kumatimang kadwakan kwa na? Adamo trabaho. Wala, sana ka mabalin nga aglangan. Kabaulan na pa'y mat siguro Kabaulan nan to pa'y timapan makitsenda. Mailiw ngamin ni nanang kadagiti apo ko na. Saan ba't ngamin nga umayagpasyar dito'y dapiping kan Divina? Awan laam mo kon ka ni Divina. Feeling back nang mat ngamin dayjay. Saan matakas tati amok nga ugali ni ipag ko Ay, di mo laam mo. Dakas ti ugali dayjay nga ipag mo. Mala, nasayat nga rod no makapasyar ni nanang ijay ayanda. Nay, apay ngay, aday mo mo't pinara din siya ipas na limabas. Napuno, nanang. Ay, Si Marden kuman no adda pagtugawan ta. ay marabian akon Sapay jak unay kabisado ije Manila. Umay nakasabatan ni Manong ijay terminal. Nauray pa'y, jak nga rod kayat ti marabyan nga agbiyahe. Mala, urahin ta di sumaruno abas, nanang. Lakay, simangput ka din ni Nana? Katetex na, asidag ka nun. Ay, nasaya at mat. Mapantanto nga rudan ije paradaan. Huston to makasangpet. Tani, traffic. Aywan, anya nga kita isagsaganam. Meriendaan ani Nanang inton sumangpet. Nagluto ka pa ila. Nagadong mo ti fast food ang mabalin na panganan.
Kaya't ko nga rod asyak ti agluto para kan ninanang. Kakaiso na nga italaang manan ang makapasyar. Ay, siga talaga. Nagbannog ka pa lang nagisagana ka dagita. Ay na, basit lang aba nagdaytoy. Manumot lang nga itagluto iti pansit kan sopas. Nay, ayan nan ngay dagitay umay mangsukon kanyak dito'y paradaan. Sapay nakabutbut ang tanagado ti tattao dito'y terminal. Nanang! Nay, adadamot gaya mag... plastic mo tayo tamanugang ka. Kunamot lang talaga naragsak ang makita na. Nanang! Nanang! Pasensya ka na, no? Medyo naguray ka basit. Ni, nagaduti imot mo ah. Ay, nangalaak mo tan ay iti bagas. Tapno sa anak nga agbalin apadagsen kada kayaw. Ay nananang, mailiw kamin kan ka. Ay, kasta ka day. Oray la umarako. Kunana siguro ajak amo ti ugali na. Alang arod nanang, taagawid tayon. Adain sagana ni Divina ang merienda para kan ka. Kaya't ko makita dagiti apukok. Urayan da kan ijay balay, nanang. Ay nananang, pasensya amon dagiti apukom. Nagkulit da, binannog da ka. Mailiw da nga rod mo't kanyak. Kasano, kat itala ang nakapasyar kayo manen. Ay, uwan gayam. Dito'y ka, diti pagturugak. Wen ananang, talaga nga insaganak daytoy asiled para ken ka. Nagmayat mo tan. Kan apay ang naglamiis. Di aircon ngamin nanang. Aya, ay, sa anak anarwam iti aircon, Divina. Uray ikan naklaangan iti paid. Ninanang mat. Imay ka nagbakasyon ditoy. Iso asulitam. Aginanaka ita. Tainton bigat, mapantayo agpasyar. Agin sisingpot mo't na iti amanugang kaw. Amang ano sabidungan na paitikan at bayat ti kaagdak ditoy. Nasa pagayam nga agririing ni Divina, Piping. Ay, wen nanang. Responsable ni Divina. Saan nakas kadagiti dado mga asawa. Analunag ton timukat dang amdi da payla bumangon. Nalaing mo't nga agluto. Nasurusuro naman kadagiti buybuyan na iti internet. Ay, kunak ano inaldaw amapan makimadyong. Saan nga agsugsugal ni Divina, nanang? Saan nakamot lang ang anderan? Saan nga ugali ni Divina ti kasta, nanang? Aya, Nasingpet ti asawa. pagin sisingpot taiso. Sige lang nanang. Agpili ka iti kayat mo agatangan abadong. Ay, awan ti inalak akwartak, Divina. Siyak timang bayad. Oh, daytoy asandal. Bagay kan ka daytoy nanang. Manungay, ti bayad na dayta. Di ka kadi madanagan. Tauray nangina, gatangak. Ay, nanginan samot nga agpaisod ay toy. 700 laang matnanang. Oh, ipadas mo na. Naumanay kan ka, bayad akon. Ay na, itaak laang nga agusar ti kastoy kangina asandalya. Agawid ak gaya man inton bigat, Piping. Ay nananang, saan ka pa makaawid? Nay, apay asaan? Katalo laang nga aldaw ti bakasyon ko ditoy. Kit na naipatungpal ti quarantine. Awan ti mapalubusan armuar. Anya? Kan may isa, nagsaradong ti transportasyon nanang. Awan ti paglugahan ng abas. Nay, ay manungay nga aldaw dayta quarantine ako nam. Makabulan, nanang. Ha? Ay, anya laangan ti aramidak ditoy itilasod ti makabulan. Ay isaan, Piping? Nasken a makaawidak. Makabulan ti quarantine lakay. Kasano ni Nanang iji Manila? Saanin ang makaawid? Inawagak ni Piping. Talaga saan pala nga makaawid ni nanang. Isong ano saan da pala ang ijay Ay, kaasimat. Apay akaasi ako nam. Kat na nagsuplada ni Divina. Naungat nga asawa. Ay, baon-baonan nanto manin ani Nanang. Pabainan na pay. Saan matakas ti ugali ni Divina? Kasano?
Di kay mat ngamin nagdamdamag. Kasano nga mom, kat adda ka dito'y probinsya? Adda da ije Manila? Ay, anya lakit din aya. Adda social media apakaamuan kadagiti damdamag. Adda pa'y cellphone. Kan may sa, aduti ko kumarik ije Manila ang makaamamukin kwa na. Piping, ayan ni Nanang. Dayjay man ni, at dayjay. Maburing samat dito balay. Anya nga rod nga iti maaramidan tayo, kat may pagalmo ti rumwar. Wen nga rod. Nauman samot nga agbuybuya iti TV. Nasakit kanupayin ati sikat na nakatugaw laeng. Ay, talaga maburing akong Divina. Kaya't ko kumanti agawid. Saan pa'y mat nga rod ang mabalin nga agawid kayo, Nanang? Uray siyak. Jakmat kayat ti agtugtugaw latan. Kat tapno saan ka ama boring. Surwan nak nga agluto Nanang. Iti kasta, masursurok dagiti dadduma aputahe. Ay, kaya't mo lakit day, balhasan ko. Wen Nanang, amok, ado ti masursurok kada kayo. Ay, sige man nga rod. Padasan ta ti agluto. Nanang, kumusta nga'y gayam ni Lourdes? Lumuklok tadala ang iti unag ti balay. Ay, kasta ka di? No siyak, ada exercise ko. Idi awan ti quarantine. Mapanak agisursur iti lakok a merienda. Kasta ka di. Wan Nanang, isungarod akayat ko asurwan nak. Tapno masurok pa iti agluto. Amok nga adu pa iti masursurok ken ka Nanang. Nang runa iti putahe. Ay, Di adan to manan mainayon iti ilakok. kasta gayam. Wen Nanang, sa anak a senyorita dito'y balay. Tultulungak ni Piping nga agbirok iti kwarta. Ta amoy umatan, no dito'y syudad, puro ginatang amin. Saan ka amapan agsugsugal? Ay, jak amo ti agsugal Nanang. Iso akasano ang makisugalak. Ay, nakaamuan ngay nga rod ni Lourdes nga agsugsugal ka kano. Ay, jak man amo. Iso nga men, ti maiwarwaras adamag, ijay lugar may. Ay, kuwan Nanang, ibagak man laangan ti pudno. Idi nga min napalabas a bulan, nag-text kanyak ni Lourdes. Umut-utang. Angam, naira na nga awan maipautang ko. Nakaungat-matan kanyak. Iso aday jay, saanan nga agti-text. Kasta gayam tinapasamak. Angam, bye-bye anyo Nanang. Ada kamat ita dito balay mi. Mapanagnakam no asino kada kami ti mangibagbag itipod no. Ay na, nagmayat lakit din ayat ipagturturugak dito'y balay yu Piping. Di aircon pay. Iso ang masapol nga agsublikan tumanan dito, Nanang. Ay, nalpas matlaangan ti makabulan a bakasyon ko. Nadlaw kong agkaalaan kayo mat ka ni Divina nga asawak. Saan kami nga rod amay ibusan iti istorya, anak ko? Alang nga rod, Nanang. Maturog ka na imbag. Tainton bigat. Itulod ka ni G Terminal. Ta nagsublin ti transportasyon. Makabiyahe ka nga agawid. Agsublikan tumanan Nanang. Ay na, damagdamagan da kan tumanan dagiti apo ko. No kaano kang agpasyar. Ay kat, umayak to manan abalasang ko. Wen gayam Nanang, daytoy ti pasarabok kan ni Lourdes. Kan, daytoy mat ti para kan ni Manong. Daytoy mat ti para kan ni June. Ay, saan nasakit tinakam mo ka ni Lourdes, Divina? Apay ko maanasakit tinakam ko kan kuan ha. Awan kanyak dayjay Nanang. Past is past. Sa anak agumurgura kan kuan na. Uray pa'y no kumpormila ditan ti iwarwaras na at chismis may papan kanyak. Ay na, nagsaya at kagayam at talaga. Divina, anak ko. Italaang anaamuak ti kinapudno, maipapankan ka. Agpudno ka man kanyak, Lourdes. Anya ti pudnukan ka? Siyak ti singsingiran da ka dagiti utang mo.
Adugayam ti utang mo, ajakam mo. Ay, Kan kinisayam pa'y gayam di inted ko apagplete ni nanang. lakay. Kaano pa'y aluklukwan na ka, Lourdes? Pati ni nanang, na iturad mo alino ko? Ay na, saan anasayang tinasurok a makabulan a bakasyon ko ijay Manila. Kaslapin mo daw kayo, matnanang. Ay kat, erkon, tinagturugak. Kan nagsayaat ni Divina. Saan nakabinaybayan? Iso tinangas asikaso kanya. Saan anak kisugsugal? Ay na, kabayatan ti kaaddak ijay. Pulos, ajak na siputan anapan nakisugal ni Divina. Kasta? Iso asika Lourdes. Sardengamon nga ichis-chismis ni Divina. Kitaam man, uray no nagadot ipanang perperdim kan kuana, pinatuludan na kalatay ti pasarabom. Oon nga rod, nanang. Iso asardengamon nga ichis-chismis, tanakababain day tang aramidam, Lourdes. No nasakit tinakam mo iti padam a tao, saan mo apir dyan itiliklikudan na. Taamin dagita, dakas nga aramid. Kati dakas nga aramid, at dakatukad na apannosa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.